Me basi owusu boaten Magida Ibrahim ane enatechiwa comfort Dorothy Achampo enso aba ya opinim enso aba nana makobi ekwekon good joy ono so ejinemu papa afe eye Kofi Eyim bafo ono so aba vida insia ewo ha ena maame Jesua omo so aba mo amaba be ka ho nyina nso mo ba yamam akwaba erade enhyiram I be me call prophetic arena. Yes. Prophets, royal prophet nana bafo wu asori. That's right. Na no kureni. No kureni. Oh, I was so impressed. Wow. Hey, Abije. Say a holiday, pana ko he emebunu. Yeah. Pa jina holiday mo bompaye. Sofun. What it's in kwala. Nice. Na ne machines a wo use no excellent. Wow. Machines e good dem wa. Asole bi say utimi na utia etutuso dudu a enye din. Enye wo yanso. No be free na kwantwoma preso a waje. Wada so the conformative futuru. There be answer pastor. In the age of church building. We said BJ kohwe machines wo mu use. Wow. Na kohwe t-shirt hihye wo. Oh, royal prophets. Bafo wu anyame hira no prophetic arena. Yeah. Jaya BJ. Me kasemo a se ade efa. Nefe. Kwaku jesi wo ho. That's right. Oh, adom to for ya be ba nya sem keto asoja for also for brand young guy pan. Young. Na baby sorry dan no kra me no say unya land. Fie pe. Yeah. Me ba na so for no mde ba ne say oton ne car no na mfom no this can go to asasem. Because on the church in the previous Amraga Junction. Yes sir. Oh, why aduma. Me se ko home fidi. Wow. Womu fidi omo mixer no omo niama pa omo de yasori. Ne ko hwe environment omo yasori wo. That's right. Osofo no nani ate or foresight. Asole mamunyi sika mo anya meduma. Right. Na we de utua sika untum. Wo amode nkrofo gu mfuturo mu e mfo mo nsori. Rechi mo don konso aba. Abredu twiwa abeyi. Yeda ase. Ena fe eye nana ntafo ahene Beladi enso abobapa Christiaba Gladys Banye enso abayeda mas papa Tofik Rezak ene ye be hwe awade so mfaso the importance of marriage eno ne ye de betete mani akasa kire meman eniama me ensa na onyame gina so awade bo awade IBG procreation redemption and a companionship ne say ye bedu ye ho nkomo bedu ba bi ye benyinyi ye ma ye be wo mo kura no omu nyina abekọ ti ye be ka me nimi ku dofu na ya tenase na ya dwen ye ho redemption esi etumi boa ye ho kura na ye nkwaje kura no ye tumi kutamu pintin procreation ye beto onyankopon abode so ye be wo ma enti ese wo ba no ti asese enna eka wade ho cause wo be wo dia ese be ma no da ti se kro da to a ko ha obi wo be ma no se wo taduanya pedro ansa no akoware san se procreation ti wo do tadua be yadwuma obi eno onu musuo no wanyam e oba ne be ma na hyiamu ene kwa technology abai e den ya wo be use sperms nso entwi mfiri duam obi ntin duru ben mu na ye de free ba enti eyese ni party ase de di kan yenhwe companionship no bedru baby no se dem di kan homa na mba wo no krom beko ti beka akokra ne abrewa no eto da bi anye obi na obi beda se ebeka obi kra be kasa wasum enkomodie yese awrekekere efa ni nipa ho eno eka ho ene awade nyina so obi eka ho redemption se ya wade a se me won kwaje a me salvation kuramia ensesa wade no ma me lusu me salvation
ense se wo ye wo ba bone a wonti wukun betu asano Kristo ni be ma fe de wadane konsenya wo ko seyem da bi eye se wo mpo tumi boa no na wo tumi sum nyame yie no wonya nkwaje enu nti ne yese yemfa wade enko heaven nanso wanhwa awade ne de bebre ebegu ejam ti ese yetumi boa ye hono ye boa ye ma ye titi wo mu yie na ye nyina yetumi ko heaven ebom na procreation de ehon ye begina pa procreation ye bewo na wona ye bewo no ye be ya famu de nyina ase nipa but awie ye no resource no nyame na de ba etiano no su kebi maaya ye nkwahye obi akomfo se no oba ne be ma wale na 1 year kra na wo maaya na mema ni bi e de pressure agu nkrofo ma so no se man so a wo so check wo ho ne ye kan se wo so euro bi yo se yo na aye light ozire aye light eso ne the pressure de bi e de agu oba so ye mienu na sese e kabom ne ye ko santo kwa no ne ye di nkunim abije ade bia ni wa ho ntokwa ko eden eti se awo ho asem na wanya nipa o support wa na dwemu da what was ya wo be so no dua so be wukura because pressure free abonten de free asole de free abusuam ya ban enya sam ketwa tie se wutumi handle sa na ma wanum nyina e wonim de ene nyansem progression okun ne wo beda na wawo etimi de be de ade amempa ne na be de me wo ho no betumi be ma kratna de ma busumi nsia no wo me ne be ma na maame jankwasi akeka na po be bitanko ho bi be ma twa se wo de wo betumi atena de ma busumi nsia wo ne be ma na enko ha obi be ma dwen ko ware na be ma we de ono de wo betumi agina mu paache se wo be ma ne so ebi obi wo ho a be ma bi wo ho a oh ye na ene ya wale ye na ne awale no ubekom se no so ahoma enya dwuma esa hotententen ahoma a ye di chimja enya dwuma na sa wade ne de dano na yetumi kunu consummation of marriage wukura wo be ma na se tumi chiutu because wada wo ba no wan kan kure wo be ma a chitenten sa ahoma wo yale a papa wo so peduro na yo ho aduru ansa na wakowale because woni wo ba no esem hiem eye tro eye biblical bible say na wo ba no eni ni kunu da deja o mo fere hwe awurade na ayo mo sa enti ade bi esese mutumi ye na ena no eye nikan esem ye eso ba ma ho yakono na ukwatimi afro de nyina e wani je ni anwokaka mu a emfono no emeja pade ye biem ne de to a ye fra bibi Pretoria hood ye wo Libya ye wo vagina rupture. That's right. Ade na nkasa ne ye chance no ankasa ne ye potential canal. Okay. And your walk Pretoria hood, Libya, anus, vagina rupture. That's right. When I'm here, say into instrument noa a pianso and the other one saka a yeno. Malady, you know what Japadio? A way Japadio. Wow. Aye. Ain't it? And you said, or bow your ye. Na ma be ma no ehunu saa kwa eto de bia bije eso about to me da ho na ofi mu na could touch ehem So him ohem no hunu niema ewo mu nyina. Oh yes, wow. except to the bia wo shede to me da ho na wa fi na okura touch na o hye said you onyame nsa no adwuma efe what said I should say a Japadi potomento and just say at the amount say would that Japadi will be the team no famu at Tonya, me body as was a Christian.
ubedini ubedi uni peduane ni na ho ayakono abije oba anka woni ku atoma ese wo 10 ukoma ekoma glasses ya akono yi wo de gum na wa perfume be ye mienu na wo tutu because ahoma na ese toma ni mu no udwale gusu afi na bon tutu perfume be mienu na wo de gum na wo bua so ada bia wo be yi a wo de be gu ho no hwehwehwehwem fefefefe o that dem because our dear no abije only the baba ko tena da ba ko akopita ma bewu it is one ma dear na anya ni ka wo be ku ho eno ne ese mema ni bi chiti wa bre eniema wo de na ni hu wo hu na mani tie se wo pe baby no ko hefufu wo ye be ma so na tisa wo so nyini you are not mature etu be dwane akọ hwefufura akopem da ben de wo te hu wuye ni yi a kebe yi obi no wa ne sia pra etwa enfi wo na aso sia pra loto asisen ka wa se den miemfa nkokolita kana se active miemfa fidie nkwohwe nu ehon ka wa nyina la ebeyi ama adwa te se su kirema shire agiso obi abakwasea and wagin one was silo tolo to noa one would be cool. Young we progression, ye but one yamia would abody so. Jessie, ya dear Yan Yankasi, and Bakayo, and your by force said there be a bedroom no know that. I told me some to the task were dry. That's right. One who could I could know about 2 nurses and tables, so that we are not a pound. Near share. So betimi agina na so a udware wi ababe pa ho hall oba bi ibj ne yiri ne ku hu ni padua da se wo ne yiri pani wo koda ne ho ne ma che obi wa kwa ye gikwa so o ne da kra ro do light eno dey say in village behavior enti yanga dia ebeye ye ni ankase ye nika ye environment ye nye ho yie na ya kono ne ekuma tumi aforo yen na wonyame pa ya toa abode ne so am ya tete wo na abewie redemption me ya tete nkoda papa nyame so mu a yede om nyina ye ne om nyina ebom akọ heaven start free dem ho bedroom ho ho and start free ye kan ye kan maade na mema na omoni age na omu hurihuri wonso wo se apro be ma ho se wonso pekesin ekobasa na ese wo se apro na kire kwe the siapro custom with omo se apro pepasum sem ka be ma o yiri se dru anumra twetwe ose na muade papa twetwe ose no wanu bon sa sam no ne kan den pa ko so ko kan ni pa no wonu se na num bon so ko kan o sa de no wa be kan twetwiri wo se you motuom wo hwe sin kronwi kokoko mi hu enwi a wo what is ni patru mi abije e ho ko ane na tenten turumi esensensan tenase oba tena WC so bie unam na fa breastcake na fa kwachi wo de to o se che wo japade ni mu mienu to de to ase na wo dwiri ba wo bon set na dwiri na de afa uwie na don safa wa tru na wadie ebi na inches setie ni trumunwi ba ko dia yesre awade nyina so no progression ka ho progression ne se yebawo so a eye chance bi na ye bedidi mu ese ye ni yi ni yetumi adidi mu ache eti na woman of faith for ese ma ku hu hia wetimi ahwewa men of faith for so say ma yire hu hia tumi afi mu amam tumi afi movement nanka potential kana me se to da bia to so touch fa we shem wow di agire wani say ya sense amansama osanfo ntamfo nsu o sama ntamfo nsu na hwem shemwa ebinis shemukwa
na bi ho no man wo ma mehwe e dia aba bi ho no man Abraham pa ma mehwe waka ne na I say enye yema efi ho nya nika me atumi atoa obade abode so na wonyame atiri mu po a o ma ye nyina no atumi abem Gloria Miller enso aba ani Gloria Miller Bright Owusu Ajemai enso aba Page Bonito Kalonji Momudu Salifu enso aba ani edamase pa I September 2 to say I be the settings here the pa you edamase Radin Yankopon enshiramo na yesua de o eti obi antie won fan kobo na ne bra atus cooking so e wa halebe ne enso aba ani edamase papa eti na chese sa na tie abije tetema ya kasa che me my lady because my lady Edo asipi Yankopon Israel ewo ene and we biology tutorials ye won ensem bi say na so tutorial hood really be an vaginal rapture sa teachings we nya na so there so for correct kan we fra hon to na nka usu ma ya na yen se de hunu de opate ni na my lady na ye kasafa the importance of marriage yeah na me kasa from the perspective of a bachelor me kasa my lady suje di amemi di ntino e ma metimu se awade emfa so na oka bibi about companionship edu time bia as a nipa hey loneliness kills oh my lady loneliness edu time bia nya wo maami na wo pesa no ne kasa wo enye wadanfo bi na mom ka wo hia obi a oda wakoma so a wo se ne yire na asem bi ato na na situation bi a wo mu no oni na ko na kasa nenso yesu jafu ye nya ne sa oh yeah sure oh my lady sabi ebunu sabi enya do atopa kura ye tui no ye de ten because who go wia no akwa fire enti awade so won fa so na my lady say hwe awo ho asema na wo kan yi a ye besre wonom a sabi o makwa awade a o ma bibinti bisuani bi a wakwa awade bi awo ni bi ma yese awo nyame na de ma correct ya na pressure na no di dodo obi akwa awo onya eba akwa wade awo mai na ye man pressure upon pressure enu na di nipa no wakone nam ba bie ni se wakone nam ebe wi ase na sofo bimo edo mo frompa ye besere pi se abi je min twa na me ba bi asem o ka chem se oko awo sem ya no ko sofo no ma ne da no ohie anonti o yigu sebe na se se wo dane na wo de no de ne nsa edi chi mu na se na ba mo okwa mane no kutwitwa nse kai we de gogo twa nse kai we o twa no ba bi obewu o twa efri na beti tell ba ko yenko court enti ye best community ne society ne se nipa kwa wade na wo ma ano na wo de man pressure no so fa bom pa eta nipa na chi nipa ni nkran manka because ye wo bimu a my lady ye wo nkrofo o mo frɛ ya o beso mo join woman of faith group ja na so mo fra esu ebimu su se wo mo srɛ yen ye mo ma join group no ne pressure ze ebimu kura te o nka na o makoma to mo yem because said ye I'm not back cause na go be afre you see pressure nipa ni komu fie ne nsama a wote no se nyamere eye nadom wo wa no be afre owura nyame hira opa wote yete ye maame ne nka ne ni nkran hye no aboaye edi nkomo a woni ye maame delay kodi ye ne de it was a divine yes eye ekwan ya nyame fa so de e save platform ayate a ye ni 1 year until September say March 20 na nyam I be you dey say me be bedo e be bo testimonies na my lady testimonies na no wo de kire me enye testimonies yeah nyame mreso so enti ye tu adofo fo say nyame ye bi mu adom wura wade na wo ma ye mfa mpai bonta wo machi because I be when ankro lebe na say ye na ware na me say no obepe bia ma lebe na what so be bia
malady afi nko na wie de na oba abigye no maware yepa enti ye besre ena niema na malady wo kire no wona awade ma wade anya akono so ho sa branch etimi awade na yire enye romantic say debi for 10 years aware oba baby I love you kra wontimi nka binchi just say e ba no kwa obeye tim ho ono kwa ni say de obeso onufu ese family ki aben my lady e ma ni bi say me ma ni timi to show mo so say jata ade oba to show say jata pa no oba da bra wo romantic e so usua ne me enti yenhwe said ye besi adi awade ni ne ma awade enya akono my lady e ma ni bi nso mfa buo ni ani die e me yekunu anu die hia o is very necessary for buo ni ani die ma be ma no wate na wa be ma na awade a odwen se wonu beko akohye dem mu nkwa na nyina no wa hye woni munyam my lady nipa wonu ne kotena be 30 years se wonu kotupunu ma da so ye kromfo so ye criminal so ye hwan we abrante ye kana sem Henry wo ba bi ne hye dem ne nkwa na nyina wo enti so obi timi ehunu bibi wo mu se awura mpesa me no kotena me nkwa na nyina se nipa no oye wonye gidie bi wo mu okose sanso na bema se oba gi utum se upon a member wo ho nyina no the numerous of men wo wiase nyina no se wagi watum se wo abram pankwa na wonu betena sa ba no so ehun bibi wo mu enya kokodro bi wo gidie bi wo mu ema se nipa no ne nsa ensifo enti ye besre yema awade emfaso de ewo so no empia bonten dan se bibi ketuwa bi na bema onye mature na asan kasa no e de wato fom wabo fom lumba bonyu bi o se e mon kontine hwe de ewo ko no ai na wate sane no hwe ni ya obeti so ono a my lady enne me ka kire mema no se muam nko dwaso enkoto pant pieto ene ahwene na mfa mu ma na sene na ye mema ne ye ni jisuro ni sin so pe no ro so hono eti my lady emema nene munye romantic ema no pieto no so ya munsi ma omo musuri ni sin so mo pe no woro ebi ukra de yese ne woro odo se ne woro my lady o se sahoa so de sabokum de yi ya fa ne to eti yesre mo na emema no so sebe ye dwade ya yetunka mu no ya mu emema nso muturu mu nwi doso esa mu pepa no to a sabia janani bia kekam so hono ya bu nyi turu mu nwi ya de ade a emema mu dwade a mu nyi mu turu mu nwi mutunka mu no so mu nwi dwadwa ho so hono motuom no so hwe ne ho hia fanka twade wa anti banka techa o motuom bo se ti wonte oh my lady se bi o kejeti apa obi so ma ka pa bia eni se ya ko se niema e fesi wo de so nti ye ni ehuni ye ma wade empa no enya koro my lady nyango bonchira o na Abraham pa etete ma mi akasa akire me my lady my lady awade ehu hia papa no kre de ti ehu hia no se ene mema bi te sai bi jo muto aduane abonten da bia no kra awalo nchu tobi oh me ba adwuma my lady me ba adwuma de a na se mi kofie pa na se ne papa ma wo ba wo yere se nko no ama wo oh my lady tama me de ba no ni ade no abije na nyame no nena abi nyame no nena eti my lady awade de ehu hia na ni nyina mu no ekwa kowie ebuo my lady so oba bu be ma na mabu oba awade ya akono pa simple anika ebi se nipa mu no de o hwe no ehunu se obeya nya be ma pa be ma isu nya oba pa de ko ba se ebuo nim na se we kasa chiri we se de opa we kasa chiri we se de opa my lady enhye animonyam na de a ehu my lady enipa mu no oba na be ma na be so odo ne yire ana odori kunu bo mu koduru fia my lady jata pa na asore se be ma oso oba o eho no okoche ni tumi ba o mu pia bonten de a opese o ye ma obi ehunu se me domi kunu ana me domi yire my lady enu na me ne papa bi edi nkomo wo so onim sikani bi okrom ha wo so on de ne yire de on ha no ana me bisa na se on ha no pan be so wo se ya papa ne se ne yire adwuma a wo ye den etitimi di busu mi nsia kra no ne na my lady asem we nyansa be na wo sa asem we ma aye mere nyansa be enso wo twempra wa bonten
papa ne twempram abonte so ompese obeha ne yire na ne yire adwuma wo ye den maledi nye no ene awade ye besre mema se niema bi nkoyi ase de maledi di kakeko pedro nom emfa me yire bra wa bre no enyi ye won maledi we se adwuma we fa mako adwuma bre ho dairi enye adwuma bra asem ko pedro ne nom enko ha obi ba ema ne nkoye de ense se wo ye na akire yakobo no so bo se oni suban kope edro na ye na maledi yen koma no so na yen fancy maledi e man bi enni wo mu huni mema bi so ni mu o maledi me ba ho e ma bi ni wo mu huni kura maledi ni nyina ne se oba de ntoma atwe ne ho eya tese unhu ne hu ba bia akono mpo na abawtirim se bia ene de o se se na o se koso o de ntoma atwe ne ho ne motuo mu afu onyi nase ne ho kan enso no tia wade ase enne ye tufu se wo ye oba na se o tia wade ase se mpra na wo twe o motuam wase se de maledi kirekire mani nyina ho hia wo panka twade so de oni sika kwa de beto so a panka twade fekitwi wo motuam be 10 minutes no kwa kodware maledi o ho beti kama yewuti kama twitwi sen maledi maybe twitwi omosi ase green maledi wo hwe na yi wani so enyi eno so wo oba me ho hia wo se de be ya be ma ani be ka ho night we ya be ne maledi ne bo nya den se be ma ni nya kra bomodi tobi ya mo tobi mai oh maledi se ntina me se be ma ni nya kra na bomodi pebi ene panti sa be akono wapetoma bi se de maledi ke ne guso be ma ne so ne se wasoro se den opema se den no befie na da bia na ni bo we so maledi onko biem waka ho enti manu munni mu huni ema memma no kwa wo matimi abafie na wo bafie motuam kanka etufa ne so se prayer etufa so maledi fie kwa o ma na odi atena bontina for the rains na maledi memra memma no so maledi memma bi ni wo mu huni kwa maledi me frotro bi se de na wo kase ya na wayi wani ato empomam medi mani to empomam sa akopim se bisi ye maledi bemma motuam bon che wo fui eya chese wo hwe na yi wani enyi baby am fa taxi kofi man de me modin tesa ho ma me mfo ka ni biem me fro taxi bi tra car front na taxi driver no so ya be ma kura nka nya me ya iri anu maka kire o papa pani atade ni mu bon yes na ne moto mpa na msi di ode o yira wona ne dadem male bi wo musa so ye o me patapa o kache ne se ne moto ma na nka wono ho no se se wondo peso o kire se o bibia ni ne ho ne moto si o twitwe ne se na ni trimia fu na nam na fro male bi he na ni ma haze wudini be madu hu ni yuti you abodwe set ti wanum kama you motuam na male bi adwade bi ni madwade e ma ne meme nyina offense o penti roba ma odi wura dwa se bi de abati ma me tweme me wie sesie 30 seconds o kotu nso yagu no na ne ho ame ni si apai say white no de pie male bi wote sa o be bon beti nkuansra so o beti nkuansra so no explain no de pie wote sa ho be bon o be du huni be me du huni na ma wade animonyam emrem maledi na wo ka sembi awade emma eye nyankopɔ agapade ya wo de adom eye wo so de ba potential canan maledi ade ehu ni se asemi o kama atoma ade ehu ni se be me free so banko anenwo maledi ememma dodo na nim sese ya ware na wo maya eye obanko anenwo efri ne ekro so ya be ma na te se sutrase na wani awu enne wo ba ne nkwa yaresabia na doctor ne nhwe ana oduyefo wo ye aduro wa wo na won hwe na won huru se ma agya wodie ne se na tintie ne se beye ma wodie se na tintie ne se beye obanko anwo mala bi se kobasi ana be ma ne nua maamo asori atia ma no ana wona won ye bepe oba me bra ana ye bepe oba me bra afeki kiri na warijaye akoba oba ne ko ya na okowo be ma ne ko awo so ma enti afi ne ye be ma na na enwo na oba ne na enwo ekobasi ya be ma tenase se me no oba ne nyina betu anamon akwakope eba ne bi na hye Kristo die animonyam na wade no wo a emu nhira no nyame na de be ka ho na wo wie zo amale bi no wate wani ahwe oba eno so ka ho
enyiwani sem so so manya wo awie na me pa wo aba awie oba na ne so opa wo ntu awo awie am de me mfa ho ti wani hwe oba no wanya mu nhira ebi se mema bebre na ye wo sesi aisi wanti wani an oba ma lady unya sika mfa nto ho unya sika mfa nto ho na ye hwe de nyame be se nipa no ma lady me to aso afiri ha sei ma lady awade ni heaven Baby. Awade ye mfa nko heaven enti so he na be ma no na hawa ma lady ye nkyere kwa se chintina gya no betem wa twaso e ma ne mekun to ntwene sa no be ma so oba na hawa twaso e ma ne mekun to ntwene e ye mfa awade ko heaven enti ye wasade se Kristo ni manyame edo entina wo mu e wa awade anim se nyame do tena mu wa awade ma lady unya ukuru bone ana unya oyere so bone mbetimi atena akopem mo nkwa na nyina na ma lady ba kusini se ye nyinyini ya nananom ya ye hu wo mu ye nkura se chechere ofenso chechere no ma lady o maame o nanano ne kun o matena se abonkokra ene mrewa da bia wo beko na o mu di nkomo efe kwa companionship no o mu mie no te ho na o mafrew na ye tuufo ne tese saa na o koba ne ma lady no bi ne yehuni baby enu bi ne yehuni oba waria wu na ne na me ne na nambo be kono na na hye jeans wono wapie o oni adade kora ye one ne kurukura betena fie di nkomo no wone ne na nam kura di nkomo ma me wan ware be bi mfi na duro no ntale bi wo kran ke mfata o baby twongo firi ho otokura amoa otu amoa wanim nyina atwintwam sa ntale bi wo mfata o twongo firi ho na emwa na wo nana no ntimi mel na afutu pa bia wo no wo de amasa wo nana no na abrabo no awie nyina yie ma le di medase bi Afrika eduana ba abrampa no abusuafo ye tetema awade nyina so miensa procreation redemption and companionship 0551 931 0548 931 emaja pade potential kana ye Critoria hood ye Libya manora ye vagina rapture ye anus eniame wo mu dos nine siafo munya ne baby asemo maame midwife it is Sompa Nkomo 0551 931 0548 931 na yewhwe. Hello. Rubiaba. Hello. Zero 551 931 931 0548 931 931. Hello. 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 Oba ma yentie o. Hello. Hello ma me yentie o. Good afternoon. Afternoon. Aja say. Me hoye. Aja say. Hello. 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 Macho yentie o. Hello, good afternoon. Afternoon. Hello. I be jo tie no yini free so keke. Oh. Hello. Good afternoon. Hello. Rajeff yesra wa ochina ba telephone mo me ho asem mai. Na fe dia edru atokro dodo. Hello. 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 Madam Kasawai. Hello, good afternoon. Afternoon. Pacho something me dey na ntoko me kasa tu. Who also kasa? Pacho yo ma mi ya me ntra pa. Ya me ntra. Onye ọkọsi aka ihe ncheta ahụ dị atụrụ eme. Ya me ntra pa na ma no nto no. Akasifo no mo pa mu gale o mo tumi mo mu ntumi ni. Ya me ntra pa. Ayo. Baba. Eni ubolofu amate. Si ya mu ntwi mutru.
One in it. That's all you want, Mr. Holiday. Hey, won't you send a holiday? Tenacity. Sexy givers. And the one mom chop on your uncle. I just said I'm no can. When we are treated as a crabbeto. Hello? 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 Yes, baby. Hello? Hello. Mura, my hair. Hello, my lady. Yeah, Joe. Afternoon. Afternoon, or Heneba. Hey, my lady. Maybe many of the past and my family. Ah, Maybe I will share the associations of my mama. The man has me. yo. The manager program, my lady injection and a section. In the room, we should then, and we are financial solidity. And now I listen. So, my lady, the queen, the very uncassidy, the enemy will see at exercise. It is a very responsible. That I'm also managing. Yo, yes, yeah, that's a chance, my phone. Hello? 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 Hello. Hello, Papa. I joined you. That's all. Talk, mommy. Hi. But I don't get a picket. Yamisha one file, and I come working, you know, because Mr. Dimo, Hey. you couldn't problem flat until you know you're from. No, I resist it. There's a very bad one will be here 9 or 51. We are water than the mean. Almost you would be our other one there on you. It's a young Papa. Our uncle, ATI. Our elder. It's an append who could share them. A copy don't she has saved the bed. Tell them all out too busy. The more I just. Hello. 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 Hello, Mama. Good afternoon. Afternoon, about pie way. And I said, I told you, but I said, I think so too. Achamohe. I think so too. I say for Suyo, young boy. My niece now, I will be our dancing. We are the woman, special media, we cry. Now, I said, no, I will be money being said that she's to cry. I say, I said, she's telling me that or more takes you cry. Yamin, so much. Yeah, that's it. So, I didn't so Barney bear my bed there. Every baby who have a colander basket. Yamana is symbols watching the other day for him. What a copy pan. Hey, infections. Copper flannel. The more friend face towel. Or bar nippon at the top set. The chamber 24. Wow, to me, said Juma because away you be wabble body a goon petty fee. I did you could carry what's what they come. Where the above laundry basket, man, Yamana, if you know, you be another film. We be another film. Hey, Ebapro. The part of Mama, you know, a seminal ye peja case. Case number 1. Rabiatu Haruna. Oh, yeah, complainant. I know fra Atiatomu. Paraku Estates. Mine Wabani Kunadu. Henry Prempe. Respondent. Patas Santase Kumase. Call! What do you call? Pia. Rabbi. My lady, Nyamia do me hoye. Yama the unready mauna. Me pa try me snap. Yo. About 50. Peja Koslo.
Eya me Rabia to Haruna. Eya me Rabia to Haruna. Mikra kasa preko. Mikra kasa preko. Mikra snap. Mikra snap. Se asemo a me beken. Se asemo a me beken. Me fan to prempe so da. Me ntwa ntwa to prempe so. Nana no mo wa me. Nana no mo. Order. Rabbi, em se nra wo bai. Asem ne yebobo so no course heba no. Aye se papa no ebunkrofo afaso. Ti said ye be na de enra wantie no bonitofa. My lady, as na mbeka sa ni nyame hia o enra akonya ade ma me. Mate Rabbi. Nyame hia o pa. Me pa cho ye frame Rabbi atu. Me nko anu. Tena se ka se hebeba. Me supply drinks. Enti guy be the earnest. Ana o link me ma bra be e friend Nana Prempe. Say Nana Prempe ehia drinks. Enti me the drinks ne koma Nana Prempe. Me the drinks ne koma Nana Prempe. Drinks ni nyina si 22,780 cedis. Ti me catch said drinks ni yemfem free nche 2 weeks me hia me sika. 2 weeks ni druya Nana Prempe face kan mama awasa hye me another 1 week. 1 week ni druya fei oni me di hide and seek. Enti no menini kohia was antase runabout. No the bra bi nso ka. Ni ekohia ye no the 6,000 buy no ma me 3,000 o ma bra ne so 3,000. No sa hye me 1 week. 1 week ni druya fei me hu Nana Prempe bie. Na me call report to no matter Samasu police station anu obaye a woni lady bi o si lady ni ye lawyer ana mema 6 e ka ho no mo baye no mo be share date ni dri na me call ya police for ne so mo nso nte Nana Prempe ni nka nti me call re Nana Prempe emra na before then so ka chem so san ye adwuma e wo Metro Mass IT office nti me call ho e ko bisa wo mo se Nana Prempe we no mo si da bi because share money bi na Prempe se man ne san ye ne boss Nana Poku ti me could see man so na man said there be onya adwuma wo ho omunimu no wo ba bia na odi agro ne ba honom keke enti e ba sa na femani abre enti na me hia ne picture me ye ya sa bra no wontwa picture makoni social media handle nyina wo the love emoji ana ato ho ti me church asem ni mu kire nkofo ana obi said there be bra no wawu e wo sunyane 3 years ago enti bra no oye saman ti me ko sunyane no mu kire me obi a me nkosi ne so me koye na nipa ne de bra ne picture e ma me e kire se ampa bra newu me pachai bra ni si wawu enti afa na me suro se me hia saman na me ne no edidwa ti me ba back to Metro Mass office ho ana me be bisa Nana Poku se e yampa se bra na ewu ana Nana Poku se da bi bra no onwuye oye nipa oti ase afa my lady ma twible ya bla yi ntwe ska no me friend na no ahye da ntimi Nana Poku ni ye se obedi animu na ka waji sika no ama me afa bra yi se ne yi bi aka hotel ho na oye adwuma ni tinka me nkofa mi ko hotel ho se nya hwe mi de mi sika na me pentinka me gye ne ma na ya ye balancing na ma gye me balance aka ye koya hotel ra ne so wo de ne kama wadwane nti omu nsu hu no nti no ntimi mie hotel no e ma mi nyi ne restaurant ma mi nyi niema no nti nyame ni nukwe na Nana Poku na di ani musank oboa me mama jiska no ba Nana Poku no so frɛ na afebra ne ye ne ochina ene ochenti me da sound to be fie sika pani anu o si da bi me fa asem ne emre ne maame na bebi owo bia ne maame ebe ma menya bra no na menya misika nti enu a me ba ha kowie ye na Nana Poku ne Nana Prempe ne namfofo bi frɛ me a asem ne bi meyi mfiri ha nanka omuntue ska ba my lady Nana Prempe ne nya wele se obeji atumu Pacho yenya ko obi me kohe se bra no na efra trans yesi obi afre o haso peso ne mekasa ti me kohe bi ana Nana Prempe bi ana wo hwe ti o peso oye sexy yenko wo yama Ghana Park na menko yama wana and Fambra Sompa 93.1 live on Sompa television. You pass it through. Na ya Babedi Nkomo Edia for Pambede Hunsem will give us
Herbal Center, Quancha for Penning Dr. Solomon Kwabiadano. Now, Doc say Miss Asaba Pomade would 7 minutes saying, Now, Yempa rest assured, say among common family within the next 10 minutes. And upon passion, con are opening a coupon fire and so. Now, once I etimia Kayinra hot way num, I wore it just so any animal by bidding home come a bidding come at the affair give us about Mr. Drabwana, a regulate and as a boosting immune system. Now, malaria joined this, and I feel time for the bit was here. A question so at the few nipedi and monafe give us GC mixture. And I forgive us GC capsules and so at me abwa na and then we are any other related infections. A bit to us here the few nipedian and I forgive us P capsules and I think co capsules. And so what me abwa and mema one more dear friend is erectile dysfunctioning. A bit to us here and I think co corny and my mind the war nipedian or your bow your bam and what think some and so our former a bit to us here question because the few nipedian I say. Warfare 2025 men compromising on your health over G numbers, baby or turn Rubia, or Omanka and to plan shops out no crisis. Say, oh, give us in production be now, or the Juma. Say, you catch us here, mouth will be any givers, the day no yepe. I said, you might say, give us a original give us in production now, and so for the which my friend 0543 222 470 0543 222-470 na apameden passion konya kopon na me so na wonsa and so atimi aka ne fa ye share nkoma na say ne ade forgive us GC mixture and forgive us GC capsules na ye say ne mo ya we nyina no etu ase e kwanhwon koso de afi woni pede ne mo na say de wi ase Cobalt World Health Organization ama ya te ase no o say ne mo ya we no dodo na ebe ne pede ano so no eye de friend say symptomatic ni ekasa enemu yare bia ye symptomatic ade pese akye ema oti ase nyina ne se enemu yare a aba nipadua no so ne so symptoms a wosan keda de ma hunsa no kre wanya de efe ne se enemu yare ahodo no enya de se edadi na se ne se endadi enso ema wo enadi ema wo hu ye besi den ne ne wakose okwakosa yare nti ya se wa 2025 ko hospital so ko na se wanya enemu yare ahodo ne mu bia na what test positive na what give us GC mixture and I forgive us GC capsules drone na once wait me edi juma na wano enemu yare ahodo nyana na betu ase akwanhwon koso edi afree ya woni pede mu public washrooms ahodo a yedi juma and I'm said dodo wona ni padodo na wona mekoso nti oni mo be health status a okọ na wakọ using nti yese se upia bonten na a public place na wokwa antiseptic bia wogidi ese betimi akom germs ade afi so no obetimi adibi adi wujuma sane ebeya on compromising on your safety sansa na afi yem perform the friend is sexual hygiene earlier na ohini ni eka se enen ebia entire cry ye fie de agu baabe no right after permission with the na wakọ akoyi na wo de apepa ni nyina betimi anam so ama wanya de friend is permission with the wakọ abonten na waba after say wapon adwuma one number bi bebrebe why exposed to bacteria ahodo a one betimi ama wonemu yare ahodo no mu bi dware ye ansa na permission with the opese with the power di and before say ebia akoso awie na opese udidi anasa wode wonsa edi dwuma no obe make sure so be hohoro wonsa na ho ate said ye be ya fluid a e woni pede ne mu no ebi entimi enko woni pede ne mu ntikan na ehye no nso sanso na afei blood I want nipadua ne mu moja no de ye internally I get donated ya mo be de bia meka se ye na examine ye ye nhwe hu se no kra ne mu yare ahodo no ebi enso enimu blood samples so bia no so wo anadwo a wata aduane o se wo examine na hwe se ne be ya se sekan etwa de oton aduane na na se de oton ani food commodity bia de ama ono enam so ema wunya de fe ne se ne mu yare ahodo no enso emu ebi enti yen kan ne yen share no so sa the offense is self inoculation say unprescribed na doctor enye mawo na wan kasa de substance bi ko ni pedem the focus cra any substance no so na mom syringe no that the spania na call blood streams ni mo no say ni padodoa e use me use na me pass on na de ma ofofra likely say pania no evra me moja mu no ofofro nso didi dwuma ono nso obetime anya de fe ne se ne mu yare ahodo ne mu bia na me se ekome blood streams ni mu a aye contagious ofofro enso e de wra ne moja mu a ono nso betime anam so na wanya bi sanso na afi metallic substances ahodo nyina ya didi dwuma no
say nay one cleaning and one as one sterilize ammonia ama bacteria so then free obekasa agro potentially betimi am wanya de yefe ne say nemu yare ahodo no enso emu ebinti wenyina eye akwanya ahodo wani papa so enya de yefe ne say nemu yare ahodo no mo binti mesrew onom give us GC mixture and I give us GC capsules and betimi anam so na wanya bi na we impemu hyamude free hono ma de mabobo so no anya related to impemu hyamude na nso yet ebetimi mama wanya de yefe ne say nemu yare ahodo no enso emu ebinti yasrew men compromising on health baby give us GC mixture and I give us GC capsules na one and then who mucus and I say gel so your bowel your bear free reproductive organ mu eba who say a reproductive organ no in so more than expected bemwa we ngana bon kaye onom na ebe yi sa ha oni ngana and so e dey free honum free on 0543 222 470 ya no me bom untimi ntoba akọ wa bra also wujaba cause something I give us P capsules and I give us core capsules and so beboa na emema one what the friend say erectile dysfunction so moja entimi and generate and free ni pedua kwa friend say arteries mu ba veins wo obement ni ho a very problematic na you say sa how no how any padodo na wa ware no munti a social challenger na wase ema ye ni nso eba ho nti mesrew ye be ma na omema yo enso ekofoma mekanfo give us P capsules and core capsules and so the amount so na afi opeba wontim enya low sperm count premature ejaculation betu sa ho na se the free we ni pede no we oba o ye bema watinka sema ya de se ekofo wontim ndi dwuma se de wo pese wudi a onom na ya de se be improvise aye bema ho entuo se ne be the final product of implementation mu de wa bra opeba no on so betimi enya eye eba ne bi nti ye se yesraw give us P capsules and I core capsules core ni amamaya a woni pediani munyana na betu ase what the full nutrient and pediano epeno age excess and as metabolic waste ntimi ma na aka woni pediano mu na aboa na etu ase akwanhwon koso de afi woni pediamu frɛ on 0543 222 470 0543 222 470 na wape give us P capsules and afi core capsules so your bow your bema watinka sem ekɔ from ebeboa na sa ha oni ngana na to ase akwanhwon koso de afi woni pediam ya sorry so would give us about mixture na yesi aboa na a boost immune system and I'm saying immune system no eno na the last defense minister abo woni pediam mu na yare bi ebeba ni pediam mu no eno na hwese identify na sa de afi ho no na afi yare aba pen na sa eba no e keep track record and as data of it send ye be ya dachi bi me na sa ba bi ma ebe kai na sa de afi ho no until with over time one monu ahodo intimi enkwa onom give us about mixture na be boost immune system malaria yare na betu ase akwanhwon koso e de afi oni padie no abra fima na phyllis mosquito account na the plasmodium parasite mo awa no ho se ona nte kakra be na wa bre wa poso no wa poso yo ya untimi endedi a mesrel give us about mixture do na beboa na etu ase de afi oni padie no mo join this sa e de afi honom na afi yare afa na salmonella typhi wa bra yare afa na typhoid salmonella typhi mo awa no de eba ni padie no no onum give us herbal mixture edro no beboa na etu ase akwanhwon koso e de afi oni padie no mo ene constipation diarrhea when yana ya syndicate prolong of fever bebe ni pediano so enko when yana ma wa ho se wanya yare afa ne se typhoid yare ni bi nnuane ahodo ya ho ente akọ ni pediano mo na nsu a ho ente nti ase aduane se udi a nom anase di aduane a ene emenya contaminated a beboa woni pediano be frɛ on 0543 222 470 0543 222 470 baby aton no bia wo man Ghana mun titu pa ane herbal shops awodo no kwa insiste se o pe give us yam product ni bi na won so watimi e de adi dwuma ba frɛ on 0543 222 470 0543 222 470 baby aton no bia wo man Ghana mun titu pa ane herbal shops awodo no kwa insiste so o give us yam product ni bi na watimi de adi dwuma sexy Facebook for some musa say push metals and anase of late o mozo su yi ni hu push kakrakra but my grace a retired nurse in UK Birmingham but currently in Ghana
on fa wo show ni ni agro so yo ka wasem me so me penasem pa say ya den ya ya be link up na share of course Radin can say on council yo Rabbi a transie eti abasa an Rabbi adwuma no wajai abampa de market man me pa try sika no no wodi adwane no ah tusi eno an nan fofo ne frɛ me pa try no mo se de ana almost say according to Nana Prempe no me kwa me wan say samaya wo say twantro because Nana Prempe de minim si wawu wo frɛ ya wo san so twantro che ne nan fofo ne se wa ma wetua me make 6,000 sika ni nsu nu cent me kwa me catch o mo video conference call ni mu say ade a me mpani ewini a won san ka no kore ntimi na ho ne o mo nkasa bi asem ne be ka wa he ya yo yeda ase Abraham pam send asem ni wan tentem ye ya na dwumadie bi ba ya na ese okohia obi a na hu hie ntimi ma wo se kohia ni pakrom sese no wono de na wo kafa sa asem wan sana ye nua no me firi akwantu mu nsu aba my lady medasi pi nyame isha my lady Nana Prempe ya ye ka nansem no ne ho nsem bebebe sa bebrebe my lady se ye kase ye biem no obi amra my lady nyasan keto enura US for be frame se Nana Prempe tu enyina no my lady osan connection man de nkrofo etukwan na my lady yema Ghana fo nyina nte ase ene Ghana mpalifo my lady ya na megini niema bi ho a chese megini ho a mente ase my lady megini niema bi ho a mente ase my lady abrantie koye adwuma Red Cross yes no adwuma Red Cross hona no ye adwuma my lady eniema bi ntiye yi na di card de kire se no ye adwuma no ye wo driver wo ye adwuma ho no my lady card ni kura no ana odinam edi nkwase asem unu obehu oso ye Rabbi na no so ye adwuma Red Cross me pa sure there ni hu no no say me pa sure otumfo no wo fa ye twa so why yes I can temperature ba for can temperature ba for can temperature be for ba for VIP a my lady na card ikura no baby obedru bia hotel kura no obedru a osimi adwuma Red Cross no akoda o me send this camera o di 3 days fum no wadwane my lady wadwane o osi obetime de enkrofo ko US abrochi mem agigi bi no sika agigi sika na my lady kwan wa fa so wagi sika ne se osi omu omadi dem no eye omu bo match no so bi krokra epoma om de bobo eno ono Red Cross no a oye adwuma omu netimi di nipa ko eduru ba bia amputi ese etim eye no ka GF4 team on my lady sa brantie eye na napoku ane wowu anyane Nana Prempe no ye wowu anyane no yansabu ya chi o my lady poster sa brantie aye ni poster na my lady ade wo mewu ni se papa yi se hwan no beba se nkenua mu hai oji wo mu sika di wadi awi a wo nu se o mahu ne to no no akọ ni poster osmewu poster eya ni age na my lady die hu ni se poster no on se wo picture kese ne da so ni aye ketua bia he nchen ni nyina wo ye bi wa ye awi na dobre tuo kwa mada no no ateta posters no wonu ateta posters no na napoku awu Nana Prempe na Nana poku wawu nti na nze ni din ba manum sa no Nana Prempe wu 100 Prempe wu yani age 37 na da so ateta ba ho no asa post no social media handles no na de wo ye ni won so obi wu an phone ngui na telephone number so ngui na sa number no onu asa post e de aye ni start etu ko oh no wu da bay eti se mami ana ni sika akodi Nana Prempe hono mo a wo se Nana Prempe wu nti de aye no minya sika na chiri die no wa ja chiri die na se de ekono o woni pe he chira Nana Prempe ensem hunu eni se fu wanyina wo woni pe he na chi yo mudi odi se fu no maladi die wo mu ni metromans meko ho eni wo mu nyina ye me Nana poku no ho meko akohia no so po won po okwa akofanaba maladi die wo mu ni se Nana poku no ho no ho na branch ni di agro no san ya ho hihye so no obehu se obefu adamfo ama wa ha ate wo wanche no nam
na poku no abranti abefo adamfo wo ho na se we mu hu bia koka adwam no franka defend no wan nipa ye ni defend no de ntia ne hu wom bi no wo mani abro ma frɛ ne phone so e da aka no my conference call no defend wo nyabotre wo sabeka visa no ebeba na sem phone eni sem hu no mana dia de we ya hani ansia no a Ghana ye be mobo eni adwade ngame ado enkoche no yenko ho na poku no che ba bia abranti no titia no nche ba bia wo na said ye maladi niema ekone asisi sema nipa bi ti o man mu ensuro hwe ensuro nyame ensuro nananom obe so agi hina enti na mkamede ba besi ho se nana prempe okotra santase apri efie wurampo wabu no adine sesa ko wane asigo wane poto ya mekase ba bi abrantie adidi akọ US mami fremia wajini na 100 million se ordino ni nua bi e ba buruchira ma no eno anu no ebesi ne na ma lady o set me ye fake visas eya woto o se wo de wo kwa buruchiri no wa print no de send o se ma je visa na ma se ni po da so de tiasi didi Ghana mpanifo prosifo no sojafo bia 940 ho na de emi yakra ne se ma mi wo mbabo mama ne police achi wo mu nyina wie ma lady police ate no yes 48 hours o see your money bill asem ni your money bill wi afa wo ko police station asem no nkosi babia ko yen bra mi metimate na nkam de asem beda mo man lady se me abranti awia me no metimi ate na kam de beda prosifo uko kan na prosifo bi sian ena sem trofo de ena sem trofo de mo ko jaba so body so de na mo friend sem trofo se mo meka ho asem na ewiase nyina nte se me yaye ma IGP yaye me ho ahwan yaye me ho ahwan asamba so na betomo proso ni edi eche ni eba ni aba be yetamfo efiri na ko prosifo binom munya madwuma yie obi ose obi wa brochi ose onim no wa brepo junction maledi na wo betu kwan maledi krom ha sei ye kan ba bia na popo atena maledi bebrebe wotwe hu mi bebrebe so otena ha no nisi ha na blast pe no adura sante no time akoni ayi asa ne hososo wakoje hini na maledi abrante ndi ni din podin nananum bi din eni mpanifo bi din enam din semu no ene semfo eti sana na prempe no 100 prempe no ba bi oni nam bia ye penate no wo ye kronfo wo ye sisifo maledi afite ntimi koba se enti ma etwa asia fia ha ekobe nwotwe osansu osensia no eti etro no mbetwa to no so ya da se maledi me da se pi ebusuafo mo me enko o ma edi awoda yi ho na ye hwe Gavin mo fanto so my birthday for nafi ye nuanu ma o mo so aban emfa mo we ye hwan okode yakua ji wa ko ho so do so mi mu sompa ene odi na woda yesre onyame hira enkwatenten enso ede eman we ye Helen Jamfu wa nyameche America abuchi memu no wo hwan na wish happy birthday Minister IBJ and I wish happy birthday we ye nana soso sunwai jase chidom hima endra na ye nana birthday nanra ye niema ye shinti ye refi kra ti ene ye mami ye man belated birthday say nyame enhira no na wonye na dom fani free adom enko adom ya mami Rita Owusu edu September 22 ne mami no I o New Jersey America ene ye mami di na woda batampa yesre onyame hira nkwatenten enso edema September wo mami ne da so no onyame hira no wo hira no pa amen. Case number 2 me ama mani din your friend Celestine eyi no fra awati atomu Accra ono so asem ya ye kan o se obi kan e wo ho go Obapa uba mi show you so ba cho se mo kata na ni why your Bible you correct be focus you asena pon kata preku na bodu apede
Peja koso. Bodi ye Miss Celestine. Miss Celestine. Kra me Bible. Sasa ma me beken. Nukre trodo. Minitro. Onyame boa me. Order. Owa prasembe na ba. Harry Pepper asem na media abahi. Endra. Eno BD mu show yi seni me ya me hwe pa ba me ni TV obi me wo no. Okay. So obi di seni me na me di mrika coffee. Ena inde me kohwe. Me kohwe ampa so picture na da so no na da so. Oba ye honum e ka say lady bia me ne di agora che. Ena me ka che dey say ombesi na yenkonkoye American lottery ni bi na yenfa ntu kwan. Nti na Harry Pepper ni ti ho. Nti na obro no be so. Accra. Okay. Nti no oti nti ade chi ye pe na ge na me ne di agora che ni frame say Harry Pepper's air frame say o bi obutimi di eden. Ayama. Ayama ye. Ewurade. Nti na de kra nchi na me ka che ni so me de me ba ko school. Nti me de mo ko school me ba. Nti me de mo ko school na me ba na me si o asema wo kan me ne ji hu nti me se nti e na o si o ye adwuma Red Cross, Ghana Red Cross. Na oyiwa o ye o start ni so o ye doctor wo ma me so o nim de kakra nti no emi se ohun se me ya chi no sa nti o ka che me so enye doctor wo e ye o ma first aid ba o mu hwe o mu kakra ya training o mu na me si oh okay mate e na o si o mu kwa akobobọ ewo US amputee fui omokobobo US enti epenkofo a ombetimi adi omichi ombetimi edi omako yes enti si okay ndie sabe to die yenkwe eno si omi o passport na si an enti no oka say me mani nkohia onu ni boss na me si okay na boss no he no so Independence Square e wa Accra eni ye koy enti yakohia ni boss no the boss ai if any Mr. Osei enti me kohia Mr. Osei no ampanso me ko na ne nan ne ya wa training amputee fo na wie so no ni me kasa ye say me pese me ko anam si ai no si okay wate na so process bi wo ho me twa bi sa fi ni na me so si anam mo ka che me ti minister ene ya no gi me passport no na me si you enti anche e no be ka che me say ni boss ni so onfa sika we visa fi ni mbra na so minister enti ese me buabua me ho no ka che me so no a wo sika nto be twa enti a me be twa na me si you enti o twa e na me so receipt no so say o send man nti no receipt bia enim sa de so hu na me si you enti o the pressure be to me so na me fa ni sika man no me fa na me say okay fine na me send the first one e man na the be first one me send 1,000 man na me send come man 3,000 na me send man no sika me dia man ni na me kai dey kura me dia me ko sache ba ni na ko ye 16,000 160 million pachwan na me de man no na emu wa na me introduce obi o sinyama e ma no na odi koto on papa no so nanim na papa no so de ne ba e di ichi e baaye so onu so be kobi onu so twa 18,000 malady asema me ke gay adunwe weja me nkola mienu o siniema wanchi ma mi sinyama no kasa de oboti no mu ye de hwe nkola no watinya chingey nsa agisaska no de shimya ni se odwane e chiro be hu se yeku se eye ntro no oye nti odwane no tin odi ni tiku wo mu wo boliga ene de zuana na ye kochi no boliga baye mu kochi brei ye chi ni baye ye kochi ni baye my lady that day no that ye kochi no that sell no ofrodi sa girl ni ji 7,000 e wo sales ni mo tan ofrodi no wo sales ni mo ji sa 7,000 me na me ka chiro na ro de aduro na ye adwuma na o sales no aya chi no na o that sales aye nim so that sales so what me free girl no 87,000 ai omuchi no videos nyina ho my lady enti no me see say obi a ye di na ba na makofi na masan akoti say that day na ye chi na ye di na co sales no watinya fraud bi obi 7,000 na me why na me see okay enti ye di ne ko headquarters
e ho na e ko report case no almost nipa yent me holding for 48 hours ti agi say court ada say be okay for court e no ne lawyer etina ase e ne ya kasa is obetwia e no musi o man how many months no see 2 months e ne man 2 months e no ano no ye hu no biom 1 year lawyer kro no man ko no ho lawyer no say won we yi ne hu efficace ni wow yi ne hu efficace ni ye frɛ lawyer na on fa biom e na ni girl bi ne be baili no girl no minim bi we si ni fie e wa kra ho e wa kra minim bi oye dwuma government school e wa kra nti minim na dwuma mu enyina ba matiti se wo no so aba kumasi ga eye dwuma wa ha girl na fra kra ho an komodi an dra mudi 2 TV so amehwe yi sister eche say lawyer di no di ne ba ye di funi ni che na che say girl no be baili no so ye lawyer on no ye lawyer say so onye lawyer no wa shada so ye lawyer ampa eh enti sa Henry Pepe no yo kronfo pa e je say who 7 who me 16,000 and a sister no or the me dey ne call ye no 18,000 and a me bra ba akwasi onde no so onde ni yiri 800 million plus and my sister ba kunsu ni sika almost 36,000 and a woman Bray na sika bo mo e ko 2 billion sika Bray me na me ka chiro baby o de beko bi o ba ko ya down for no case na your foolish case na no sika no chetua mo ma na brampa na lady on say obese wa from Ghana on say ye dwuma e ma lady e nsempie o e nsempie na di asem na ekoso yo nana poku a mo de mo frɛ rabi enra se mo pese mo yi asem ni free na mo chia ni sika ma no ebi abeka ho sa nana poku do kramen kan ni die no oye oni ni be conference call no waka nana poku plane ticket no we twa wie no waka enti yensesa na ya he na conference call eno mo ye nana poku ni din na ye odi ye obo ni din no wabo nana poku sometimes ko ni na ma no wabo na no afre nana poku nu nana poku na wo be dan say no krabi crowd se se boboa ena ye ndini ba nana poku ni din de odi ye dwuma pa na duro na memu wa ibi adi ana 37 years shisha dwuma sei echire kra my lady echire na mebo hu say girl no introduce no ma ye no say any brother na any girlfriend onu no gine mu pa ye na mechia ye kochi Henry Pepe ba ye no sa ni nua ni ntwia ba ko wan sidi kra enti ehu na ekohu say nyenye nua kra na eni mpana it is say mama ba wo ba ye no die enti na mo ba ye say ye me ti ye no anka yen so stop wo ye so ba wasande akoyo obi fufuro no na ahye se mo ama ogusu di bone because anka stop wo mi stop na anka wan fan be ye obi wa ha e don na ahye nyama ma ba ha fruka frinkan na so no nye kumase ankwa na o esa de bia maledi bia wo be kwai wo benya bia tena bia maledi chako ko tubu sesi adanso man fo be frɛ sprinters fo be frɛ bibi bebre be frɛ e wa kra yate ni kai se sem se nura no so peso okotogu ai sa na ete peso odwane kotogu ni togo fo nyina yie na rampa we emobro no ntimi no maledi hwe akra no se de na wo ka asem bi no se watete ne ketere maso ana o de ne ho ato so ba ye manate ase krobi wa na pempen ye manate ase se krobi to aso ewiase ewuntimi emfa ni obi na obi de odidi na ono so be kire odi ono so betimi aye maledi nipa ni bi de omu ni abomu asafo hene sa na pempen maledi ense so otena wiase didi sa nipa we wotena wiase didi enye yie se bi wo mama ni memesu emani memesu na maledi die wo me ya kranse asa haya waje ababa ni sika na twempre di na nyam no ye no ohwe ni ba bia wo ho no brai na prempase na meke enre prempe ya wo wu anya ni enra no so omo frɛ maledi
eti sanse nsem we nyina nipa we da so that wo man mu didi anu okra records eye ID card edie ne si kwan man lady edie ne si kwan no obi ade ache me ya edie ne si kwan so da so de kura card we ede nam edi nsemfo no ensem hu no eti Ghana ya gina yie man lady Ghana ya gina yie eya awere hosem enti bia na fo ni police fo e wo man mu ena nsem bi se koso wo kura card no baby obewura bia otimide ne ho gina yie man lady said the abrantie ni su ni ne bite no wa ya dada ntoma oba ha o different opia ha o different Ghana mpotamu ba bia ni wa abrantie wonim abrantie wonim enti man lady yegusu ya kana asemi ensemi bebre beba eye ni su ene ne ban etimisi ma abusuafo ebegiram ne ma bo abrochire ne wo fani ne nuane bi nyina wo US abrochi mem asem ne ba no ma ginam ma menam so abrochire ne de no ibi ni ma me ni fie pipes ana obi sia wo ma wu ma ne se duru ba bi na se ne sanka ni sika na 100 million na wo de fie no ate no e se ono yare wo US wo yes oxygen se ne so malabi 100 pay aton fie no wo kumase ha waton ne maami fie ne wo kumasi hanadi abrante ne kana sem no na me chese na na brampa sika bebre ode ye de maladi emedie ofema soso eni akesesem obedi se no wanyem rabi wa ware miensa o drive dan kem maladi wa ware miensa ejai wajai de obeyo wedi se wonfuro ni pabia Ghana yenyina yeo maladi yenyina ye na mpanifo mo wa ha ananti nipa bi de yesika dwana nkan asisisam maladi tina bia bompa wiase no awudie we ampa wiase he me sikro bia sante kotoko akase ye modua o na so ade bi bia boba e wa amra na amra sisisam we maladi abuani ka ni breo na pempe 100 pempe ba bia wo bia no betua mali sika ma wo mu no mani abre o mu de betron ko mu de atew obia ni sika bedu ho bia so woje se wo kotogo de ne ko me wanwan se obia ya chi na tu no ta se so timi afa maladi achike ni sika Ghana ne wo no sales ho na ede ni onya telephone no e wo inside ho sales ho no eye de ni onya phone de tena ho e chat wanya ko eye chat am ye dia send sika nti ye dan odam ni o chat yes ye wo prosifuo binum o man mu a o mu na boy ho ban o maladi asamba wie ni yes ya mabe wo ko afa wo a wo be ye case no na ho ko prosifuo ahi o ho ko ye prosifuo ahi ana ha adwene dodo ana opade wa ha wo ko ni adu sika hey maladi eye maladi ha asem wey maladi tie asem ya beka no mesi afi ye bo bi sisi ye e ma ye fa bo so mo yem maladi omumoni bianko no maladi matie nto ni de wi ya be san ba bi maladi muwa quality dental clinic ye go for heyesen obesi obehye crown failing ade bia pese wote ehwehwegu sene so a obe ne kama ede amount ya opata se ka chi ama agima building no ye Ben Vegas we patch for 0538250078 yen kase pado ye kase yes ye be extra long heavy flow minti obe cho pint liners ni nyina 24-hour protection patch enkoda no ho be wo wese bibia 0501390337 Sister Natural Spices so didi peche ye wa ponche de ye wo dwan ye wo na chie fish wa kokko ye wo fish ni nyina de ye kwan de ye abomu de asa unsa be ka bi o de akwa akodi udwuma ne entumi emu a papa si we no monosodium no artificial colors kone kwa jibi ye papa jema bedun sa no adwuma on de aba bedun PZ pampa so 0243535025
a bishop apemprande fie ne ho opeju ye nyina fie ne nkyere ho de de hye ya so ye kom nananu muziremi fo ubegu chiri ye nan na monkoji kono koji bi ozu kwa 500 ye wo silver ubetimi etubi akwa akoton Astam Roma Disha Market echi 0598585219 Sasam Heba kono koji bi Sasa fresh heba no eno bema wa ye kama diabetes pressure ni nyina be cholesterol ni nyina be free ho koketeso awona kono koji freshman capsule ebema bema gina mu ma fresh lady capsule ebema ba nwa wo wisi fresh co capsule ebetu koko ase kana eba mesha eno betu malaria and typhoid ni nyina 243559319 Gentleman Dental Clinic ye kwa ko he ye sin oye ye nyina fie ni root canal treatment or obehwe restoration scaling polishing obetwi ni nyina wo halitosis onum kankan obeyi afiri ho na de afiri ho you come say report junction total filling station wachi ho 0559139582 educhum wa bites mami wo ba ya che sisi ya de ni ayemti fu ni kire ho educhum wa malames obehwe obetu malaria ni nyina educhum wa tonic ebemo wa hyehyɛ educhum wa mankapo ebema bema ginam 0599419191 Kangen alkaline drinking water eyensu krogen emi notice am ye nyina konkoji bi etu ayemti so wadi na bo wo eni ententem kona koji bi ade a yedi nsuo ye bia utimi de ye ya obrama UGC tafo new road about route nkwanta no so ame so mpadan dada enu ase so fuma me wo ho o de bebre 02414919 Tabita clinic eya na sabia sonko enen wo chena wo so ye nyina fi ani screening no won hye wo wo 50 cedi pe kitekete wa show ni pedua no nyina ewu yade bia ha wo yade wo no so ni chiremu kama mepacho wo gina mu fiti anopa no so kopa nwumre no nan fu ni chire ho no mo chena obeye wa hojo da ban Cindy Junction 0260196219 Sisters Sanitary Park. Yankonko jibi ma ye manko suku. Ehemu edu. Eye kama. Akese eni nkuma. Enkode eko suku ma ye yi. Fabi hihye wo mo ne. Yanyi bi ma won. Be mo ho awese. Oleme. Ose. Yo. Me pa Dalia perfumes. Kom no kwa jibi. Yo Achimota mo. Star oil. Eye kama. Goku trading Harima. Kwa jibi. Dalia depot ahojo. Me pa 054 8005570 Exodus. Ko na kokwa jibi. Moringa capsules. Pressure and dandelion diabetes capsules. Diabetes and hypertension. Ko na kwa jibi. Me pa chaw ovanto ayi mienu a. Na bottle bia wa yimu mienu anopani enwumre ya de na se atuo no 0544447033 Dawood heba Mr. Dokotei wo ya de se. Ya de a wontimi nsa. Jimi. Adwaman. Enu de wonsa. Ya ka nyina da. Otu ase. 360 no. Na de wontimenti ni twitwi. Ya wo jeso krapa he. Honum ne wo. 0241244012 Bibini Toma Plus. Kona kwaji bi o satanfo pa. Me pa cha wo de na ediodina. Obehwew. Me pa cha wo de na gastric. Obetu ase. Deku Afiama. Jibibini Toma Plus ibi. Na muwa. No baby eton ye duro bia. Etu aduro bia. 0541337810 Charistic Company Limited. Fuani tie na kwajibi. Zahara Misha. Any Zahara G capsules. Kona kwajibi. Ede aba me pa cha otu na musa ya de free ho. Ede free ho. Na aboawa ma aye new booster so dia. Ade amount. Ebetu malaria. Na to join this new typhoid 0246348334 Katima Herbal Center. Doctor wo ya de say infections enam nsa ya de. Ye wo bua kwasema say. Obetu ase afiri ho. 0246914717. Okay. Line. Win. Hello. See any me abema maso. Ekadi obia obetumi atoka mu. Ye kan bia ye dwuma a oya onu so oni pampanifo a. Omo hye kira afan so oni omo na ye dwuma no. Abroche connection no. Say ye ba nya ba akofo adwuma. Tibi onu na be kope client na ba. Tibi wo kura be kombekom no mi sika fa kese na nkone ho. Ba na brampa yesese hu katutu a obi nti wase. Ti seka ba oma honi wo ka no mo ye nipa. Eni wo mo ntrase. Ni hu kwampa be nipa fro na toto ayampia sika papa bi kura madi. Okotena hanne.
no atu no akotena ha na wadwane afa ha esire mu no mbeche wo abra wo gi sika no wonkan esire mu ho na afire picture run to egunsa be mani mu nyamfo sei aden ye nua ba kwa atena se oba pampa cha wo so be kata wanim yo pacha udin di say pacha fam ejewa ya bible Quran be focus ya shena pone kasa preku na bodu ya apede pejai abije frene pacha udin yenti o pacha mdejewa peja bible no bo udin ya me ejewa ikura bible sa asema me be kan o se ma mo nkata nanim ejewa de o se ma mo nkata nanim munyi nanim sa asema me be kan ikura trodo mi nitro onyame bo ame Kevin yinanim wanya no hello oh simon see good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon, and I'm patron out to say. But when I'm here, me wa picture crowd say mo bi a minimu pa. Yo nana we de wada ma. Me frɛ wa wie ye enye bone. Me say ensam o edwagu social media de me decide wa hu. Na de ye busa ne say wada ma say de na me ka ne ka de. Me ma de campaign na brampa because G pomosidi ofo niema a me ton ma obi be ka kire me say me ma ne fa nkotenga galama se ase nkoton mo di dwane e ka me ni nyame nbesi na nipa na mahu no ba me tete ka ne tuai me ne wom company ne kasa ma me tete me nyimi ku increment ebri fa me kai e di makoko to ne afrem na me ku gina machi o siska ne se na mo de ba me ku se me de 4000 sika ke kan so be 5 years ago ne na be 30,000 ne adu ne sika keto e ka me ni me ku ba kwaji obi ne ma me ni yo me boa obi je koton ya dwuma yi e no di dwane ti minimu ka ho asem ba Kristo nti ya tete ya tua nana ensem ya adwagu yi me pa cho me wo me de to so ana no kore ma me bebre entwa to so sai mu de an na entwa to so wura bia to de na na se o ma firi nkraba yi na me chese se me chirichiri o mu a mo beti ase because enu time a me hu call no me try say me free back ba me ye ya me nyamo yo nana na me wo mre kire mu kakra kire me start wo rabia to DNA so okay me be restaurant bi e wo Kumasi ana ye dey adwuma one Ernest eba me ho eni me be di nkomo no so wonim girl bi na say a pension you bet me am supplying because restaurants in a bad here and in San Epo and me jitu mu na ofre no no buy and san no de buy no enye nsa na ye ton e common organa ha tina ne ton na koye den kakra enti o ma me emre bi semintia emre ne son ye no na is standing here ready. And I'm a friend catcher and say, it's coming here ready. Inti onsi abotre. A woman minsaka sikabi. And I'm Ishiano fantastic well. Namedema or monone papa bakuna nanam. Jimmy this kind of man we no. And no onji. And meka say a yaka. Onsi abotre. Mechia. Into the study man, and no ye first point. Second one, me discuss Japanese be say nka on famano. Na me minim say nipa na be ma me 5,000. 5,000. Nipa na famo di 2,000 a buy. Into me mani di jai. And I me say on famana mame. O can say on jiskano. And also say on jiskano. But I didn't know no reject scan is one pen. What is Kanisa? Okay. Inti first canopra at a soda any chronicle. A dosu game. A year lady now Ufraka by or say may ma fraud in any man. Me pacho a hono asemno in Chimubi. You 2019 Mene
disabled for need to call Japan Ecobo tournament. Okay. Who Kobe? Yeba me Kobe. Okay. Na yeba no omoko second one manko. And a free hono omo captain firm say for France abana we there omo pese yen na yeko. Nam si unto mamishan Independence Square. No ni me didi nkomo. Nti oya no so open kofo aka ho because your number no I de kono isa. Nam so okay no problem. But catch me now for be a so me kwa. Nti me catch Mrs. Tabi oti ofanko. Ena ono so o catch na down for binti ye ne be ko. Akwantu na maso sika ne koye basa ema mabusian for statise omu diskano etia omu tia ne kakra sana ehono so ekoye enti sa akra de no watu abi ama wo metia bi watu ya sen ena amount ne de metia find out the receipt ni na akra send mo me pato utu ya ma hwan lady yo ba yi aha ma me ba ku bi oho ono na yetia skano ekoye me pato ni din di sen Madam Docas watu ya bi ama no and I say Rabia to the no so say sign na aka Rabia to the no ye can say onko fansa no bana ashase na onpese obefa no because ensan kra de ye jinsa ko ye program kra na ebi ka wo san de ko wo san de nsan ko na ya te afiri na do balance amam eno de ye ni ba bia na me decide say empanimfo ono anadan fo pan baako kra frame se kwan bia me fa so rejecting nsan bia me fa so aden nsan no na expire there be an expire me kata expire me can from na me pa cho gina wona me musa rabi aden no bi de woka na wo ma uska ni bia wo sie so awonye because e ka de say 1 billion kra na wote so 1 cedi kra enye bium aden no de ma wa na wo se wonye na reject scan. My lady, me pacho wajeniema yakwa terms and conditions. Time na so say we say utua, umpese obetua. Me Matthias said insano kwa unton ya, insani ya hot cake. Fama me, yenya balancing. Nature me balance aka yeden. E mami, ye ko hotel ha, mi wo hotel manager ne number. Oso de neka. Into want me ma men sesa niema no. Wa abra wo de neka because we dwane. Wa fa ne gas cylinders di dwane a wo hwehwe. It if hotel run na fansana tika. Wa no so chese wa fansa no. E di atene. E na wo so eja wo fa bibia nkoma hotel wura. Na wo de ma no. Me pachai. Inti no de 3,000 buy. Ana wo sa friend am se bra sika de be wo twetwe ano no. But Robbie na sen ka woji. My lady meje 3,000 no. Eche na also the 2,000 akoja nana poku. Ana mi so o mesika ne wo ho. Otua enwo nana poku na. So tua so a. Na makoje. Enu na bia ma bi. Me pachai. Nana prempe. Say asema Robbie ke say sika no da be na wo de be ma no. Ye kan nyina no. Ye kan say omo sabe ko nsuka because ma me ba ko so hat na se. A ono so be bo ne kwadu. Me pacho hotel manager no on cars with season sa. And ne kra no pay offer me. Emma menene kasa mane ka say mama the green light. Omo take stock on fansa na mano. Nensa no da wo. Ewo hotel manager no kra confirm me. Okay, nana me pa cho wan kasa no da be na wo be me hu. Na ka ye me amedi a kire ni akọ hotel ho me ne woni wurabi eni abrampa no ne akọhwe ayesa wo ha wo ye fro because wurabi me be face kapa ne man ba enti me pesa asem we ye di a kire na asodwe ba na wan kasa nso unya afa ahudi da be na baba na ya ka ho asem mama me next week da be me ba cho me ba me check here o show calendar me ba ne week and a week na me pa cho ne ese so ye adwuma Red Cross no so no kura bi wo me pa cho ma ye adwuma Red Cross da na wo da so ye adwuma wo say dey me free ho na wo ho aseden as a first aider it they say yes sister you free akra buy no yen confirm free madam Docas no say wo discount no oh me pa cho beti ma free na busa no pa cho ska say na wo de ama no mo madam ne number and I make sure say
enya me na me tue ska no hye ne nsem na na wo de hwe me da ase me pa cho baby ba ko ho am pese me clear yo me ne obi andi nana poku ho nkomo se nana poku ye me bibi ana se nana poku na me o ma me yes anuama okay me mo pani mu bi adi yes so wo fa ne opem so me papa I don't want to go there me o papa nua me se me pesa me ko me pesa me de ko that side but say na na kwa bonten so a wo ka eno na menkofo nya mu gidie se o papa nua na opem so me just say me pesa me ko because sabi o asama ye kan kra me din him nane said ye na me ka na ka di me pa cho me ba me say sisu bi nana poku en betanchire obi a say one me na ye adwuma bi na nya na one ne na ye conference call me ne nana poku ni conference call so one ne nya conference call bia nana poku eska me de man say on fama obi on fama rabi eno ho enkomo gidi ile na me ni ho ene stane bae na am say ne say onje non fama na nei wo poster nso aya na yaye na obituary no eno so wan na yeye saa de eno enya no pre that same way esi is more than 9 years wan na yeye saa ni papa no menhu no na chesenti wo picture no gitum se yaye wo se wawu picture no asem way aba atwamu dadaada ama ya kan asem way ama na atwa dadaada ena picture no pra me ankasa no me post bi da 0 Donna CD in your account. Eti me nimba bi kra omo se me posti ya me de ne nam se me mawu ene nuama me nana me pa chawo ye be frɛ madam dokase no eti wo de wo se na wotwe se na ye be ntwen wa dawroma mema wo sa benefit of the doubt no why mba cho yo asumdwe na ye pe na maami bi so wabrochira frɛ se waje ne 900 million maami be pa cho eno so enya no kore Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Please try. Yo, yate, yem fancy, na yenu aban. Entrance. Tina chese. Ai. Was na na wotwe de. Ye nyina ye be hia. Ye be koso ane na communicate na maba. Ye nyina ne na hia ne aye hyehye ya. Oh, wabrempa. Say de, ekwemu ada ho. Ansama ye di. Me Lent mo. Presbyterian we are in Lent. Ti na me nyina ye holy and smooth. E be do next week ni ma wura mu bia. Ni enwie ba ni ma wura mu bia. Na fe ma biem. Omo bia ti. Yo, oba paje wa mi entie we. E ba cho enam na me na si na ma me di hu na na. Ne netifi. No netifi ntina meso tonton abro che ne ma me tonton mo ne anwan ne bibrebe he de so me so power for na me so maso e tinesi ni ba no brand ne ba na o se o fe maso na o se aso na o se na so mo ne bi aba me se mo de ye mo nyama na o se blay o mention museum o se nkoku bi nko be surprise na mo na nko da fried rice 3 days tan nko be chia eye na napoku na prempe ene mo ene ya so yeah mudie ya money anwa my sister bi we next house e de me nko no so na de money na me ne bra ne ko fie o ene nurse ni ko ye ko bo amani ya so ni papa nko fo ifo bi ni mu na me sister ba cho blay na nurse ni so opem no wo ma hia me you want fire service wo na also me bia ma sister fia no so Ti wa na stand so nyam bia man to ka chere no se de mi kwa mi si em ntimi se ko ti wa na stand be ka chere no se eje wa ma bra ni bi no se bo mpa ye se adwuma no ebe yi ne bi aja aye kese na emo no akofa bra ne kese sister no kura ko be we adwuma nyina ko ye we chen sa asem kan no kure afi de be 3 months to 4 months ye sa asem no bla na de ma 4002 bra na prempi obaje mu waje mu anwa tele ya ne 20 months
Afedi ene sa asem no eka yaba. Okay, afedi me machine am say na fried rice dey tomatoes go dey there. And a fried rice so we have missing. Plan we within you. Plan we within. Prayer wo ka say. We within yankasa na no ode. I say can 42 million. Nti ya eduedu ma akoni fiebra ni fiebra na mo bantam watu. E dem ni megezi ya chini papa. Ama ye kwana pokunu wo metro mass nde kwe no ma is can 600 cedis. Na napoku kure. Napoku ma is 600 cedis. Na napoku no se wo no o kan ba no wasem hye na de be ka bia no afre brand. Mama ne lie. Mama ne lie. Nti o ka say o ka say yen napoku free ma. Eni abrampa e mo blo no fo no so ka ho. Enti say o fo ya no ma brand lie. Ne say o ha no ma no adwane. Rabi de so esrem ni abrampa mo peda ba ko na mo kokuro mu so. Na mo kote e mo blo no. So my head in budget so when I say 600 cedis I cut 36 million. Ache, wo de 8 months ni. And sister no order your car say. E bi kura say on cheme ni gay na sister na say wontini enya san sister aka no fro na o me ba me sende o enne o sister e pa to say sister me ba to bra me kura no kura gu mi so. Am ba betwa say aka we say no. Ti me sro wo de me pa cha o wo de dua bo hwan na kura say say dua bo ko ntimi no. Enti nu ana nurse ka sister jiwa asena ko do Sompa Nkomo na sisters for you for Akraba enti me one of my friend na say member na so be coming enti na brand pene de we nipa yes we boom ma fa so wo kwa na akoni asi wo wo kwa na akoni asi wo oni ayem to bi wa ha wo akwa ni chiro wa ha na o ti you are doing you for bi wa ha so o ti bi as na we assign enti be boa me nkra me kuta nkra 5 wo ma me ko di say 6 million Eda wo so a say all this can sana nipa yenti jense wo kan na wo what say wadun for scan e you true do ka bia ni wa true Madam Dorcas no ba pa wo so wo yi na ede no bi o abroche na sika kodi no aha na dia wo so ho no madam pa jodi ni say mun kata ntinesi ani me wo ye na so bi amfra wa wasim free so na me dia mami anwene kata me abusia for me head gear she me fefe free magida ho na no free tema ene wo ba besram wa ye bebre amame ye de kwa sorry belet de ene gya ye nka edoso yi wo ye sof maame ope eduku papa bi aye ne kama na wo de ahya magida be ne kama ma friend 054-116-4847 054-116-4847 matade enso free eye Josie fashion mami jo ena aye ne kama ede amame ope kaba bibia ope bia Josie ebe pama ma wo bom so friend no e wo 0243-433465 antenes me pa cho so asem die na wonim fa ho no ye adwuma wo ho onye adwuma wo na de na opem so yo de bia so no you su car no you the sticker so bo because bia na se no si gia go de bia wo ho be bia any fine the honest car for okay me ho me yes na na se obesan kasa hello IBG interview when he koda the atuabo mu e wo mani su interview lie hello TV studio share aha ma me kasa bobra mo pen omu yo ye be bia any kwan say obi a oyemie eyibia bewura hono na kwempewura no you say penye bi wo museum bo on so that but why you
museum paache ono na onim no pa o hono ma bibia ni a okọ ne hono ma museum hono na cha se owo eho connections eho na owo museum hono eho na se onye papa ni nwa kwa na owo eho no palace hono side hono a otimi ko na wede na ko hu no me pa cho ono na mobiso na konta eso na me hu no ne oware nipa ni nyiaba nte na mo no so na me hu no e na ode me call museum na ese hwa na owo. Hello madam Pacho na esusu obibi aweka madam no Pacho say program ya friend na aha yo me monitor program no na o colleague the statement when I leave no kasa you say na so na person be Usi lady na okasa sesi na na Pacho na na pokuni una o metro mass no yo usi lady na okasa sesi an wa edey asam o kind no colleague na so me person be ayo meet you lady me no me work me bed no one morning me bed no lady like it to be can sure one na oba no ne oba container chere enko fa se obi agu ne so ye ma wa so mo approach no the bag for no eno ku san say why lady no put lady no tell say I'm say why no so na friend na say yeah and I'm say why you dey and was saying obeje no ma say no be ye container no ni na friend so lady no because friend no be dia go make so ma be just 2-3 weeks in fact I make so much so we dia go have 2-3 weeks and over ne say it's about na who lady no ba ho no me ka tell we say my main friend to win my friend the phone to Africa I want to man to say friend kwa again na tempa na be no da I'm going to say no friend again na tempna yes who permission no dia here je way menim omu ketwa people no na lady no ka me pa chawo e ma no rabbi no dia woton sa no and then rabbi atem and then rabbi so ba office na chese bai wa nurse ni no ne prempa na twempena ayo mo o so former boyfriend ada better TV show yo yankwe ana poko me want to this can me na me prempa ni si mo do Mr. Rabbi ni say president ba ni ni pass 7 na wo office no kasi ya bia kisi Nana me pacho your friend Nana prempe no Nana tie your friend Nana prempe no kura se yenyu din frim e ma na ebubodi ni yu din frim ene da wo kan se me na me ma prempe la men dwane na ka me ji 600 dem now Nana me pacho wo ka ni bire ma no mani abire onye me ye ni say emiti sikana ma o Mr. Rabbi said 2000 how many times your conference call Rabbi ni transfer prempe transfer busa bia me we prempe ne say one person kana ma nyama ma get na go Mr. Rabbi said kasa so me tell of bia and 2000 ne ba you know Rabbi this one 2000 it can't think me papa ya me this kana ma ne akoda ne bonne say me this kana mo ntino me ne me ya one na sa me bias ne tena no again so president of metro man was only one city me and I gave me property you scared my girl for car boy it's going on me here no me me personal money what would you tell for car me that can do this from papa can go I mention but so here it's going on me here no me am pebre na mabaho e pacho asem na bia kisi o se wo na wo mpran no me pacho me ka se na prempenka se opemia na meboa na mandate na me ka che ne se ena ojusu na me hu no eti mandate ye mpetro me pacho ye date ye na wo se wan se opedia enipa no so ne na chat me ka se pacho ti me tie rapa me pacho me ka se me na prempan date na meboa me na prempe date by me ne ensign endru anche ana me say
me hu se oyetro no kreni na afa nipa no kreni na afa so de hu ne suba na watwon ho ape ba bia to ne tena di say oh and the 1 week crash the 2 weeks crash ba so no when you 1 week ni na so no die me pa cho dey bi e mami den ti amene na ending come and draw ani den ti amene na endi mo dia mo say mo me ma mo investigation na mo de mo ba fi mu ne de no kreni na afa yo enti oye say obeye aduane no mimi hu e asempa no de ba e nkomopa ana say adwen pa ogina ani nani mo nyam ne de so pe na wo ye singa ba piniu because we fi se wanya ku so say ne say de mo kan say no kre de a ne bomb shit pa e de say wo no odi na akodim me pa cho enti ena meme so na oba ye ko feel so kwa kwaje mu no emo ne ne anwa no aha na meme so na okọ ho no so kwaje mu ne anwa na me se na osi ne me kan ye no ne me kan different one me kan say oh emo kitinkiti ye so na ofie libi no e na one me kan but yes and say odi kan refer na me no nti okọ kan yo mana kese fine wako kan yo mana kese e ofie ho no na we se obi wa bi kura e den otumi hu fie ho so okọje ne ma na meme so so onini ni me ti meme na me de ko ofie ho ena ono 1 week na hu no tumi di ni di wa chi ko fie e ko hu mo ne anwa ne se na konta so ni sister eno kwa eche na me be hu me ka ne se ni kun ne yere enua be ma ono no ya madam fo pa ono ne child e obabi a na me wo no aha so ono no minnem ne pa ena no be san senti wo nipa wo ye sure say bibia ye okay bibia ye correct cause ono oni me ono so mintimi endada and me pesa me come masem wa ha say no is ono na edikan a say guy na adwen afa ni sister no hunti ono nim say oye nana ni favor edi ni papa ama no sa na koye aha yo edi say wo na emfa ni say wadi ani mu ama sister medi ani mu ama wakoje ni ya mo mpaye na edi enko so pacho de nana poku kan ni nyina ye no kre nana poku ma me 600 cedis dey na me call honom no o ma me 600 cedis and obi o ma me 20 cedis se me fa ka na me fa nko na me da na se enye 50 cedis na de ma me 20 cedis na de ma na me da na se na me call nana poku nana poku nye 50 cedis na 20 cedis and o de ma me se me fa ka nko na me da na se because why ade and that day no friend nana pempe o manim say ade o ye no emboa no de o kan nyina ye no kre me ba ye nso so me che mu nyina kire me sister but the time my sister nso so e kasa ne say and am aso me sister na me friend aso ne kasa ne say ono sa na ono ni hu no say ono ehu a no wa kwakọ wa say wona pempe ne dwane sa na obi ehu no because if day na me be kan asa ne che wo nana poku no if that very day and a pempe nsi krom ha ma ye hu ne biem once kumasi ama ye hu ne biem baby oti watu e ko hwehwe no watu champion hotel no ye ejuma wo honom so wajai ye ko si ho Sunday se o fi honom na bu munnim bia ni nua bi pacho da bi de na menim se onim no ye na konta no se honom so wane asi honom ti no e ho so ye menya wo honom enti ono kwampo no me hwehwe pempe me pene picture kwampo no o se onya because ne sister nso so no you say ama ebusuanta nso kwa ye basa enti onya picture ma no onya pempe ho hwe na me mo arampa bremo e maledi medase maledi unu obi di nkomo no otwantra my lady and can suggest say nyame ya dom next week na say nana prem Henry Prempe ama anko obi oni baby a Henry Prempe wo bia no on kire ye ne nkofa no because me dey ne call police station no o share da wa ama baby a me dey ne be ko bia o share da o ma it is wa ama baby obi nim so share no o mo kire ne nkofa no me das my lady na me kan me sise obi twantra my lady unno hwe me ade me gyawe me wiase nipa onye ne mfonso ontum adanse we yi sabio e kai nyina wagege atu my lady wodi obi ka watua bi nti meba omu firi nkambe omo yankoda so watua sika mo omo na omo se nka wunti ahwema omo my lady edi enti samme
malady bi anti na chese wo so atua sika maami ya wo so atua sika mo dokasi maami dokasi wo abro kira wo no wagi ni sika so de ni sika ben ana so atua mo bi malady ba bi wo keka kona hotro wo hweye sa mansia asem wo de ba wo keka kona hotro wo nya sa ne ma no wotimi mfa sabi yewuradin enanti krom ha nana poku nana prempe no wotimi mfa yewuradin ene nam se ne papa na ne nua no wo papa nua ne wopem so wo papa nua no wopem so da bi on se ebusa no se ho de me da bi yankeka ko sai wotimi mensia museum e ho na wotene wonya adwuma wo ho malady se do ni ho bi pacha malady mensia opem so abie pronatro obia tini wuram etino na poku na prempe Henry prempe so timi wura fie ho a na nkire se sebi wo ya de hie akwantimi na ne de hie e wo mansia ma ne nya yie kratina dia we mambofo asem bia ni ho a enkopim so obebe fie ha no obeyi ne ho ano no asem bia ni ho a malady me obetimi aka kire me a meji sa branch na di o se poster ni so e no kure malady yes obi na yes semfo no ana ye wa obi malady de ye mi hu ani poster me ketwa ne ye de henten no ketwa ne ye de henten no so obi mu ya sa ketwa no ye fa henten na ketwa na ye de male asa me nwie ye o ene me ba na me maami di na woda Calvin matia malady enko ye nim doctor edi na woda na Calvin are ready aha ene eye na akosu afrema ampoma sika defense excellency Dr. Lodina mama ene odina woda mama Lodina de ewie nim se me mama no I mama Lodina is like a mother to me for your bad time papa agire woni ni nya encounter tie na wodina woda yi me bom paye me ya paye se wonyame nkoso enhira no kwatenti ahodin wom onkoso amane nya baba awase ya na wontra ho enso mo mpaye mai say amami baby I will be happy birthday yankoi malady me toaso malady ti Henry Prempe onyesa mo keke kanensem no keka malady he media me yemi hu ne se enkran ho na wogi mani sika so do mu tukwan malady okopa die wo sirem wodo wo yire adu sirem wo me about what say wo niema free nkran adu sirem ho ko edai wakotena ho akoba ne ho adwa wakoba ne ho malady he aguje ni pabiti ya wase a yampe malady he me secret no enkopi so otiemia me na me den no omra no me yi ne ho ano ensema me ba yi kanyina so osenya no kra malady me donyame se me mo mabo ne bia ko no memo ma boni bia ko no so si eduantimi na me na hunu se krobi wa krobi to aso aya wo gidi nkrofo sika wo bona emo ne enkuna to once menya ne se ya malady se wo de woni mu plan ni mu beti bia na wo plan ni wo de yi code to so yenya ne sa o owu abusia pani ba do baba be yi bia na malady abrantie se suban wo da na di no malady ya me ya na busuafo a yenya numbers a e wo senke efre wo mo no ni maame sabro wo yale wo US abrochi mem na se nana no rabi ni maame abrochiri eya oxygen ni pa me ni di nkomo si oxygen si maame ni so sesei e wo US abrochi mem ni wo fa wo abrochi mem ni nua be ma wo US ho enti ka se no me fa no kono ni Trump fa no si samba si asema krati di okodu US o mebo di tuako no o wana o kanepa o me kono anya kwasi asem no odie no mesi omra no omeyi ne ho ano sensem emeyi nyina ka no anya nsem huna omra no omeyi ne ho ano abrampa obeba ada woni me awurade nyakopo 055493193054893191 na atokrodo pa enakutrument ya woni evidence ne egu yeso a ya chichire yensa no kanya sam keto akoda ezebeti ayi kraye nyame wo 0554931930548931 atwana me hunse wa ha abo ahya jada bi ba ha kwa na mon kan kire nso me bi da no onyi sika ma me fa bi mfaka ya ji wodi de alawa nso ahya de jada bi ka kire nso me bi da no onyi sika ma
Hello. Hello. Ejam pacho yentie o. My lady. Good Afternoon. Good afternoon, my lady. Majusu o. The matter make a Sabeba. Okay. Mr. Maybe the investment. Sabema. Sabeba line. O tie ne ho. Sadi emu nyai. Hello. 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 Ejam pacho udi yentie o. Hello. Today. Hello. 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 Good afternoon. Afternoon, Pacho, ain't you? Hello. Hello. What do you want? What about them? Maybe, mammy. Yo, young quay. And you know, when you were big of one, you were here for another. Yeah, that's man, you queen. Women and not them, you need to be an Ukrainian and with Yankasa. Man, more, Nana Prenta, you need to be an Ukrainian, no one with it. You came a casa or that casa study, or your brand Sylvia and Hodo. Now, we came a casa and Sama, no one knows how. And someone met your best known more came in Arano, man, I am no correct. And you can make and somewhere with the Saswa, or other kind of things. Yeah, man, or can I learn another mountain and now all look at you station. After you never touch the wedding pie, that's family. Man, we are in that. Yes, that's Papa. Hello. 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 Ejam Pacho, ain't you? Mr. Messi, yo, it's you. My lady, I know too much. I don't think I'm too program. I know too much. Yeah, that's it. I know that. Me too much. Yo, yeah, that's it. Hello. 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 Yeah, Joe, Pacho, one I can say. Good afternoon. Afternoon, about pint you. Be in town. Man, wow, I like to see a tree. Yo. Hello. Pacho yentie o. Pacho sana sana kasi roda. Abi je for friend sina. Kase me di a kira me ti be me ya. Driver Edmond oka VIP. IBJ for the first time that no me concran me kono. Na me time me flight ni betu na nwumre 8 no. Ade a me koye no so me koye na homache na me si no wane me fafo. Na me hu bi da. For the first time VIP driver be gina finfin introducing ho e friend me Edmond Asare. We na ye me mate say ni say kwan ye kono awesi say na esi ekodu se bibi ni amu mi say kwan na nyenti no manya bota na oye chese ye see driver bi buade na wo drive se nipa o drive se nipa Edmond baby a wo bia wo nyame nhira wo ko VIP na akofro car konkran busasa wo pe Edmond car no wo po asumdue a fro ne de no odo ba kodura asumdue mi ko epe na me frɛ of Father Kabre so no PR am so fa wo bai oh adi baby a wo bia wo suru nyankopon nhira. Yes, sorry.
na said ye nua be ma na ka no say ne na wotwe ye man benefit of the doubt ye de yes tansem ma me de yi oso be kasa da be o china be frɛ no ne de ai feedback no nka de onim because ye kasa ye tietia na ye nso ye mse ne ho nsɛm no kyɛn wotwe ne ho nwie o mfeche fie manwansa ho nwie o nyasɛm ketoa eje abusua ye de besi na na holiday ye so akopaduane kakra di why erade nka mo ya pon 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketoa wo mu ji international awards agodo wo mu ji local awards agodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebini baby a gise 21st clinic in kwa. Wo mu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa. Diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. 0540 311 311 0540 311 311. Next 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Middle. Na wote ho awaye stiff sana. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensa ne me na mu twetwe no. E mo yititriti. Mentumi pon sorry. Wo na nwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti no bi ansa na wakoda. Me hu ya na se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ami 3P garlic mixture. Ema moja edu wafusane no. Echi. Natural garlic papa bi ene edian. Aha, now no madam for coffee po catch me say you work natural hair for the drobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na man for two oguso and nasem ketwa. 3P garlic mixture. You ko tojene wapaso na asori a. You complain no. Say wonum 3P a ebe jani say hu. Edroyi enya mapemfo ema wo ma no sankwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atu 3P garlic mixture. Obenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops for Piwak ewo 024-89-288-24 and 020-00-0021. Mema wakwaba eba life care. Jeye body therapy, body massage, and also aesthetics. Oba, who wider hip, big bags, body brightening, and also who person appearance and look attractive and Jeye laser treatment for all kind of skin conditions. Say stretch marks, birthmark, dust spots, and I do when I'm about to any for any true more life care or a new year at the mouth. Life care, yeah, body management, and now say weight loss. If you are not overweight, who say slimming down, come now skin or answer body no, it's me a little for any our life care, your Massey Edmund Railway Police Station. You need just no construction and an air direct opposite. Message over for life care. Our 0540 588731 and I say 0203 189090. Life care, your life expectancy is assured. This year market. You go for a from ginger meno, you different type of ginger men. Betobi, a pony for Yatete so. Yes, our outlet come and be what Abyss Plaza. From me, chair Papa be a dummy crew. Share Beshibi. Yami Bango Papa be a dummy share. Yatete Yaman is to be beer or Abyss shop. Bibia wo abishop betobi cotton betobi koche eya fufu la fo yatesu bla adisia market Abyss Plaza. Bye bye. So what about what your papa bia na you say be ma we
This is my secret. Give us pea capsules. Hey, now I want to go from now on to move to my day one pen. Give us pea capsules. Obedu was a mama. Oh no, enemy lawyer. Auntie will lawyer, no, not show bottom. Are you from? No.